Torej, kakšen je komentar te točke? Kranjčani so očitno zelo trd torek za vas. Pa bez daljnjeg, vrlo tvrda utakmica, jedna muška utakmica. Kranj imao svoje šanse, mi smo imali svoje šanse. Nažalost, naš problem je bio već dugo znan, neefikasnost, nažalost ne možemo zabiti gol i na tome moramo raditi. Je torej samo v napadu težava ali tudi v kakšnih drugih elementih igre? Pa bez dalje, ipak mi imamo vrlo mladu ekipu, imali smo problema sa Majcinom, sa Čovilom, sa Brečevićem koji je prva utakmica nakon operacije, znači to su sve malo otežavajuće okolnosti što se tiče nas. Nažalost, ono što se tiče napadača dalje tražimo. Ono što je bitno da nismo primili gol. Nažalost, moramo se okrenuti sredi i probati dobiti za ostalu utakmicu sa Aluminijem. Mariboru je bil zelo prodoren Palčić, tokrat vam je precej manjkal. Dobro, svaki igrač fali, bez daljnjega. Iz onih udarne posljednje fali Palčić i Čovilo, bez daljnjega. Ali moramo znati da i Čovilo stranac ne bi mogao Brečević igrati. Znači, klupa je kratka, što sam rekao i na početku, i na tome stojimo. Kaj boste rešili v napadu za prihodno tekmo? Pa dobro, ima 3 dana, malo sreće, možda će više stoperi. Nažalost, ovisimo o stoperima da nam zabije gol, onda nije dobro. Torej, očitno ste trd torek za Koprčane. Čemu pripisujete to dejstvo? Ja, dobra priprava tekme, lep ambijent v Kopru, dobra klima, kaj ne rečem. Mi smo se ta teden dobro pripravili, dobili smo veter v jadra po tekmi z Aluminijem. Vse veste, kako se je končala naša zgodba lansko leto. Letos to fantje so že v štartu začeli potrjevati, da smo pravi. Ni lepšega, kot da mi domačin da kompliment in gledalci, to je zame za fante ogromno. Tako da danes smo se postavili v pravi luči, prikazali sploh prvi polčas. Vedeli smo, da je Koper, če je odigral proti Mariboru z 9-0-0, imel svoje šanse, dokler so bili 11-11, kaj nas čaka. Moram pa reči, da je Koper bil pod imperativom. Vse ekipe letos, ki bo igrali proti nam, morajo zmagati, ker je razlika ogromna v vsemu, razen v srcu, v borbenosti ni. Tukaj smo mi močnejši 100%, tako da danes, kar so moji fanti pokazali, mislim, da smo zaslužili to točko. In pošteno povedano ste prišli po točko v Koper? Ja, pošteno preberite v časopisu najavo, nismo prišli na izlet pa na koprsko noč. Mi smo se zelo dobro pripravili, fanti so to danes demonstrirali, celo prvi polčas, ne glede, kad je Koper imel 2-3 izrazite priložnosti, smo tudi mi imeli. Z malo sreče v nogometu moraš imeti tudi srečo, bi lahko tudi 3 vzeli, ampak mi smo prezadovoljni, šli smo po točke in ne samo jih v Kranj, 1 točko. Veseli.